Sige, yun ako marang. Ayun po naman ako di. Ayun po din. Kasi mga alam yang isi ka naman. Yun na yun ako. Si marang vaccine kapa. Vaccine. Yun mi tayo. Sunod mi tayo ulit nga rin. Yun ako sa apun mo yun ako. May capacity 6,000 na. 6,000 di. Kaya ba? Oo yun. Tuwe. Sino nga. The problem is kayo naman si isang lagi wala daw rin. At saka vaccine lagi wala daw rin. Sama mo na baka dilay. Ano ba di test naman na baka daw rin. Jadi macam aku di singgul vaksin boleh kita lang tapi sini juga kurang macam. Yang bermai expiry date. Pas masuk tu kita juga vaksin sini suka nggak digi. Kita program masih ya. Lalu lagi vaksin di expiry di OJK 2025 Oktober baru dilai. Aduh, di sini hek jangan lagi hek masih taruh musuh sebab dah. Sini tangki si kita lising ani tangki mari ni bertamis. Sini tangki mari si lapun tapi sini bertamis. Ada tangki amat si luar dari bagian awal lah kita kau di. Kita tengah yang kaya nak